Thinkatho nantu na mutegeria mbirigire nithirete nantu kwinthongi mbaga nuntu bakwana kanya kugwatanira nawo ni kiri Weru Thaa Ithatu betagwa NTINYARI KINYUA jani jamaja tukubanganiritio tukubana aru akiri Nteto chietu. Yara tukuthurania akiri Nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Isangasa kumira thokoni ya Kabeche Chogoria ntomurume akirikana kwinyenge kiwendo kana gakari kamya kethatu. Munini Rais kiendeke kuriunga nkubo kire mubango jogo kiri akari na rasesa cha tuta mtioneketa kumata. Nchame DCP Meru kuregana na rende kithera goko kogarwe Rais Meru amona kieni kia golf baki kwa thirikari taranirete na mwingi. Twakuretera gitunti kia muthia kirugono ro mwanya kithomo maganjoni. Piriti Richard no monanire mathithio tukobwa na aru tukianjiria Nteto chietu ni kumirite gisangasa thokoni ya Kabeche Chogoria na ara gukwirikana ntomurume umwe ne nyangitie kana gakari kamya kethatu. Mwana ujo aririkana gutigwa njarene cio ujue nyombene ya gukombora na ara muthuganirwo ujo akwirikana gutonya. Mabisa bokaria bogete chunko nini bwetite na mbere gukirikana mwankira na ndingina wa mwana ujo aterarekeria baruga cha sibitari. Martin Mugambi na ripoti ija. Jirani tukironi na nkinya nyuma ya nyomba cia thokia Kabeche wandia Chogoria kiri gicigo mbunge kia Marano Ngutu igutamba. Kamera ya Nteto cia Weru iciemeretie bantu karugitoni kuthikiria kenda gukuretera Ngutu ino. Ngutu iri ikugwata matu cia kwenda kuthikirua na thaa inoga igutamba ta mwanki wa runywe Chogoria eno. Ndugate Nteto imbega ntuma kwe mtu na Kabeche wetagwa mpakalangi kana gakuga ejira gatonya kara agakamata na akarutira ngo geitembega guri twikika kana gakari thokoni ni Kabeche ikenyangitwe ki wendo gutumira twara imukuru gwitwa mpakalangi thokoni weno na ikari karibu gutwikanirire karikire na niria omuntu rwetu ni mtu andukijeto na nitukuigwa twi ashimdi muno twirita nto alume aludite onto tou kwa kile tukulomba dirikali ni balude uchunguzi Nteto ibidingatirwe Nteto ino igitambaga kurubanture no bariuga kana gakajia kugatigirwe nyomba no yoyo tugo na nyuma ya ntugo inkai karoneka kari kaimbuna gakoru akaranenkanira Nteto ino kana buge karaida makoga kakariata kana igakone ne ikaruteri ngo geitembega ari ni mtu ina muka na inyana twana tunini o tatu twatu mwari na inyana mwari umunene ogute kwaga muka arete kumiro rutwiro wo no turika korona nkinya tori bantora inwende baujurito imuthuro bakiugaga mpakarangi uyu no anga kauratango kinde bamugwata no amwanki etwa ejia uma amona report jia ndagitari jia uma nikenda sheria na yoyumba kujukia mukondo wayo ebo no turika bwankoma bwa kwinyange twana twetu twatwari yaguraga nyama ageta twana twatwari nyumba ageta kubarugira kubarumia riu riu tutemenya unge gukaraga ni ri tureje kuona kana kau kenyange twamenya ti mtu mwega koguo atabetagira nyama nja muciari Tandiki bande turenda kunjuga na nkinya kwinjainja kenda kumenya bira bithiete na mbere twaraniria na atongoria ba matura bariuga riboti ya ndagitari timbu mukenda kumenya uma ba mantu kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.
Munini Rais Professor Kithure Kindiki naro natemanitie na ateithirie bakweja na utungata maturene CHPs irondoni nare habacokeretie nkatho nontu bwa ngugi njega na kubaromba bete na mbere gutungata Kenya. Nyumene Kindiki na akinyire nkubu South kiri mubango jo empowerment na are agwatiugeni ni atongeria bamiru siasa cha kuringira ndebe Rais Ruto na munini wa ene chochoneketa kumata muchemani one jojo tawra mutugikare agotumenyithia. Narua munini wa Rais Kithure Kindiki na ikinyite gicigo mbunge kia South kiri mubango jwajo gukiria kuru mbewi mbithi na ntu barabara na mawathe aria mukiri ni mubunge wa uku Daktari Shadrack Mwiti wamwe na atongeria nkabo kenda bakaguna ikundi bira byurikiani ne 351 na bakiaria atongeria babethra bakiona ne kugwata mbaru thirikari Rais Ruto wa mwana munini wawe South yumete na kamwe na kundete na kamwe ya ugathirikare ya William Samoei Ruto na Deputy President wetu Professor Kithure Kindiki twebo gwata mbaru na ito kuona ivo kuthithia uria bwaugire merandi iria waugire tukathithia niobo kuthithia na atukenda to support Professor Kindiki tugwata Ruto kunjara tumugwata mbaru nekenda 2027 ya koroka ari enkairia dire ndaka yeto Professor Kindiki batwe tukarega gwetikeria yau ya tutamu inya tukenda Kindiki atia watweka Ruto ateo omenya Kindiki atethore mbio tusimame hapa kwa noma si noma. Hatutakubali kutoka kwa serikali sisi wa Meru na Kithure Kindiki wewe ni Meru, sikilia Meru. KBB ni kusema 10 bila break. Wendo tia ng'ombe kama takenzata. Anto baba kwa rangi wetu longe tunatenzata. Kwa hiyo na hiyo totia nombi. Kanyere kaine gwenu uyu mwana wenu mwinie ni ntugo chiombe na NDP Kindiki akiaria na akathite Rais Ruto kirengugiria kuritira mukari akiuga bate kumukatha utherie ndinekira boketha kumania nawe na atusifu rais bure. Tunasifu rais kwa sababu kuna yale amefanya na kuna yale tunataka atufanyie. Si tunataka hii hospitali yetu ijengwe ya level 6. Tuache kutumia pesa mingi kwenda Kenyatta Hospital na Nithi Bridge tengenezwe na barabara za South zile zimebaki zifanywe. DP Kindiki nona netia kiorotithiria kia anthu bawe bagi siasa mono barabara ikiruterwegani na thirikari akiuga Benjamiru ni bendi manifesto jao na timarumi. Saa ile wametoka kwa kiti ndio wanakuja na kiherehere, ndio wanakuja na kimbelembele, ndio anakuja na mdomo kubwa ati kutueleza andwaito. Andwaito ni wakati uko kwa kiti, sio wakati umetoka. Ni kweli si kweli? Mudiene Kindiki na ugete Rais Ruto atamberia siasa bando na amberia agatigira andu bawe bonde bage siasa kubatura ome. Rais Ruto hata ajagurumisha gari yake ya siasa, hata ajapiga start, bali gari iko parking hapo, bado ajagurumisha my friend. Hao watu ambao wanaregarega hapa, tukiingia hii ground, mimi rais na hii timu yetu, hii dunia yote itakuwa fire. Manko boge shigo mbunge kia South nke report Nteto cia Weru Juma rea kwa rietwa ni mutuge kare. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinke ugite na kugwata mbaru gukira wa kithomo Meru akienda kiri kiatho ya gwikira aritwa thumbe maugite mwaka juju thirikari yawe ni athurite bilioni 609 kiri rwangi rwogima kenda gutigira kuri na ndawa cia kung'ana masibitari na kutheremia ugima nkuru kiugite thina cia kwaga ward cia arume gembe ni chitite gukinya muthia nuntu ya mutwate na nyambe ne level 4 iri akuye kuri kaunti thirikari ichumite kwagirithia sibitari Meru level 5 Marion Karugi na Chonkuruke. Congratulations to our graduates.
Ni ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia akiaria kire mambura ya wikira nthumbi aritwa nkurukia manele baskuru ya college ya Maua Methodist School of Nursing araukari mweni wa iteo aimbiritwe ni atongeria kathumba ba kaunti ya Meru bari MCAs mawaziri na bangi. I fully support the dream of transforming this college into a university college and eventually into a fully fledged Maua Methodist University of Health Sciences. Akiaria ngavana Mutuma na wete atira rwangi rwogima ni rukolelura kwagirite na nikio tumikire budget ya mwaka jwa kithirikari jwa 2025 na 2026 thirikari ya wete ngete kiina kia bilioni 1.9 cia kwagirithia ugima na kinya ukiria masibitari. In the 2025-2026 financial year we have allocated 1.9 billion Kenya shillings to the health sector, the highest in our history. These resources will expand infrastructure, ensure consistent drug supplies, purchase modern equipment, promote health workers, and recruit additional staff. And this is where you fall our graduates. We shall also continue to second county staff to mission hospitals because at the end of the day, we serve one people. Kulukine wete na mibango kathumba ya ukanda na mpanga ya murimo jwa kansa jurayo tabarikiti ya kaunti ya Meru. Meru carries the highest cancer burden in Kenya. If you visit Kenyatta National Hospital today or Kenyatta University referral today, you will find that many of the patients are from this county and from this community. This must change. That is why we are constructing a cancer treatment and research center at Meru Teaching and Referral Hospital and establishing 4 satellite cancer units at Maua General Hospital, Meadhene General Hospital, Timau General Hospital, and Kanyakine General Hospital. This hospital also setting some oncology clinic within the hospital so that we can together continue managing this menace. Professor John Mungania, CEO wa hospitali ya Methodist, nona ni itio kenero tongere bwa ngavana Mutuma ntoba ukire rwangi rwogima. Your visionary investments in healthcare, infrastructure, and workforce development have directly paved the way for the opportunities our graduates will now step into. Let us take this opportunity to applaud their hard work and to wish them continuous success as they step forward into new roles and responsibilities in their respective field. Kiripotera Weru Juma Kumembe, beta wa Marion Karugi wa Naftali. Kiama DCP Meru nireganite na rende kithira gwaka kugarwe Rice Meru amwe na kene kia golf bakiwa thirikari itiaranirite na muingi atongere babo baruga iji ni njira ya kuthukangia mwito joint na batitikire onto bobo baruga Meru iri na mathina jara thirikari batere gutegera antu akureta mirandi tina kiguni kire ya Meru Muthuri Muriuki na gutariria Watu tukuga as DCP as yanto Meru tutathirwa public participation tuwito kwanda state launch wito joto jogitwa baba na ine atongire bakiama kia DCP ya kuma kaunti Meru para baciumiritie na kutha bakiregana nirethukanira mwitu joimenti kutha jokigitwa nigenda gwakwa state launch kieni kia ndege na kinyanga of course bakiuga bo bakatigira bakurungi konti bubu nikenda butathithike antu betu ba Meru ote muntu tukaria nthi aturia nimbi tukwenda tumwira state launch tukwenda ende tenduo carriageway ya kuma Gikomene mwanka Meru Polytechnic ote muntu tukaria nthi tumwira batu bira tukwenda ndene Meru yetu itukwenda ithro ina bypasses kenda ngari tia sukumane na minya nwere kuo endu tumwira state house tukwenda yauni mantu athithitwe na atongoretwe no ngweta a known land grabber. Congestion ya magari, sibitari, sukuru. Oh my God. Tokara to adagari cha Meru problem cheto state launch yedo number 600 na ungirie mwe. But we have confused the lenders.
bako yoke problem with state launch pa miervet pa miedi problem ere ne mononda ne mero simple non tunio bakanya kuye miunda yetu yana betu na tojojo tu. The answer is no, Mr. Rahim. The answer is no, Mr. Ruto. We shall stop that in court. We shall stop that through demos. But as mayor, we are rising up. Ote muito yoto kagita. Bila URETERI kongane. Amna bubu beto bakin mene dirikari nene ore konekana gitantu agaro rais na kuba mbecha na kinyaguta mature ne bakigito uju 2027 ba State House bakaringa kura na baba tate State House baya tate na batu ba toteta State House itwe bainge ne wonto going forward ne one term and the voters we are 1 million ko wakamatanto ngirie kumeta wana Nairobi likana million more voters in Timero. You have to deal with us. But they will account for that money when time comes in after 2027. DCP, when it comes in as the ruling party, they'll have to explain where these massive amounts of money were coming from to dish to the people. Kwa came on 2 terms is not enough. But we know Ruto, Kendeki, Bakejaki Yetwe, ne one term. Mudurumrioki, or Juma Mutrokangangi. Kithomo nikio tokia mwana wonde ndene Kenya mutongere na wabati gutonyera kenda gutigira mwana uju na kuona kithomo rere nerirega na ati kwangaratanwa kinyani nikiri skuru momiru na tharakanithia ritwa barithomera rungura miti na bangi irasi ne bithuku na mwana uju na kwirigirwa kuthimana kathari na bangi nthiguruni Kenya giki ni gichunchi kia muthia kia rugonoro mwanya kithomo maganjone URETERI ni John Thiga. Kire gicunje kia bire muthenya wa igoro ituragire kumenya kumoko macukuru aciari na kinya antu ba wendi bwega ibambire ngwatero ya Alumni ne Alumni Association bakona cukuru ciao ikomboka na buru na ngerekano iri giciko bunge atigana West County ya Meru na ingucokeria nyankatho muno cukuru imwe ira ciena very strong Alumni Association okulugera effort ya Mheshimiwa Mutunga okulugera muchamani rara yo Kanjalo 2018 na requested alumni okathera for example athoma cukuru fulani na no etere ngaira otethia mantu yaku ya bwanjira mwanya ukomba utumira networks ira wina cio nikenda antu ba come together as alumni bakomenya ukwithira bakigive back to the schools na kwenda kumenya gwabo gwethugania rire alumni ire kuruta ngugi ariunga cukuru ya Thinyaine ira iritigane West wenu na araba gutwira bo mwankira gubakite irachi kenda kire cukuru ino irachi bira tayari bichenchete mbicha ya cukuru ya Thinyaine bonene na twikuwatanira turinganira mathwania yetu arimu aciari na alumni na board na twambiriria kuthithakia muchango ywa otamu kurenovate irasi bieto biari in a pathetic situation na by the grace of God thai murungu na tutetheti to renovate irasi kenda na to renovate kirasi kimwe tukathithia opening ceremony na kirasi kira twathithiria opening ceremony kia tutethia kubanga mantu ya the kirasi kira kingi inkwenda ku as the head teacher of the institution mantu yethete yaina contribution yenene muno kiri ana beto ukulukira support ya community na alumni na aciari nonto kwa programs tutete twina cio ana beto ibaete motivated na bakaumba nende kwethira bakin develop skills cio ikethira cie up to standards amano ukinya untu bo alumni kana kinya aciari wecio mekenda bakaithira na tubecha tukaibokire cukuru ino kuri kumwe tubecha tutwethira no mwarimu atuwata kaikira mubukoni na kugura na tuburu na Nteto ikuyiritwo kiru cukuru primary ya Ruri kinya yo Nteto tigane West ito abangite kurita mbecha cheriko ito itere mbecha cheriko aciari ba contribute 500 per person na ria ba contribute 500 mbecha umwarimu ro ringiro transfer na arekiria gwitana cio na tutacho na kinya mwankaru ari ni alumni ba kurita mbecha cheriko ba eto tetherakia na well research bangi ba wito unbound ko ito kuromba kinya TSC kethera ne gusika kana Ministry of Education mbecha chetu ira aciari bararitete more than 46,000 bamenye bora bamenye otuchokere cio nonto mwarimu na etere na mbecha chetu ikagithani wakaramo no wana kwithira kwina mathina tama bara batambiritie ngwataniro ya alumni bakuru bambirie kenda bagukaukire cukuru ciao itikathukange mono
Keramba bakuria antu betu bonde wara bari tiene west. Na nyambero kuntu kwa njumla. Utegentu kenge yatithia nthi mbere gite kithomo. So tafadhalini ona tathomaira twinde kwatu kamatha na kutharimire urona nguginjeka kana ya biachara chaku ria tabweka choka primary school ria uthomaira no primary education no basic education musingi hapa basic education au ma primary school chetu tanda wenga bakoma kuthomberia ana academies so no manka tumenyere public primary school chetu na inkwenda kuwa thinyene community is a very good example so to kene mo example ya this community ni kenda tumba kwitha mantu olova ana betu bomba kuthoma bwega inde amano gukwinge aciari na kakinya alumni baba iba kununguna na kutheta bakiuga bamwe babunge bao iba mamitoro yango inawe batirite kwigwa bagiukira bakabatetheria no boka ikirimo akire wa cukuru imwe che primary kenda na bakathomagira no untu gukubuya buya irasi bieto ni irasi bie pua kabisa bimwe ntheni biturikangi ana bate kuenjoy learning yoba skuru iringe kwa kuwe na sukuru to ICU nero mbare yakwa ni MP atolelie na ridorere yapio ora sukuru iringe ana bakoria boya kana ibwethe ikabu nkuromba kinya skuru emeyokie na umekire kiwango ne kembere gatwirigira tongere bakeigwa kiao na kirokia ana baba kuthomera iraci ni bithukangu kithemba giki na bagire kubanengera kioto kiao kithomo nontu batire na bantu angi baraithite na kithomo ikyo kiumba kwigua gikiganania mwana wankia na gitonga. John Thiga, Weru TV. Pega mutegerita na mbere kurumira Nteto chetu twachokera ni gikaro kia Rais William Ruto na tubarapo umite njeite guchiumba kenda kubaringa nje kirunguro mubango jwa SHA ninyume kagitagate kurajo kebebya mutambo. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kiti. Wadarani. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkaze ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwenye chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world Nganilea premium. Kwa majina naitwa Emmanuel Keralio, mimi ni mwanafunzi Mabera Technical College. Hii promotion niliwatch kwa TV wakiadvertise, nilichukulia like ni jokes but niliamua tu nijaribu bahati yangu na Mungu ni mkubwa ili niangukia. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka we na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
this game, they will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43-inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Pagigwita na mbere kurumira Nteto chetu Rais William Ruto geta mubango jasha juga atetheria kweja no tungata botina mari hire barabate guchumba akiarega arune au gita na mbere kugika mubango juju kenda joguna Kenya bonde na mubongo akiarundi ndinyoro no thirikari kuingia wirane bwayo kiri aritani ba university kenda kuthiria mugomo akiuga ni joringithite arito bonene. Hatutaki afya iwe ni starehe ya watu wenye wako na uwezo. Tunataka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Ni miario Rais Ruto kagita karia gutrimene na antu bara baumite njeite guchumba kenda kubaringanje kirunguro mubango josha. Arainyirite gutendururu Mukenya bati kuritandire ariunga sibitari nini kenda kwamukira utungata. Bado tuko na mahospitali katika county zetu ambazo wanaitisha wananchi pesa. And I want to again repeat, no Kenyan going for outpatient facility in any hospital, dispensary or health center should pay. That service is already paid for by the government of Kenya. Antonia CEO wa SHA Daktari Masimwangangi noneketa kuringira SHA ndebe bunene. Ni transplant, SHA itaweza kukagaramia 1.12 million Kenya shillings katika huu mradi. Kama umeingia kwa bodaboda ukavunjika mguu na hitaji upelekwe surgery ufiksiwe hiyo mguu, SHA inagaramia 300,000 ukiingia kwa hospitali. Kama kuna mambo ya kansa, umepata bahati mbaya, uko na kansa either ya cervix ama ya breast ama ya prostate, kama we ni mwanaume,
SHA itagharamia 550,000 na utapata matibabu. Bunge na kumubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ne kirithumbea masters ya kithomo kia uchumi kana economics akijukia kanya kuromba thirikari kurekagiria mbeca cha capitation. Actually this year we are on a 7-year low when it comes to funding of basic education. That's not a very good trajectory because the basis at which economies grow is the basis of skills and knowledge and of course education holistically. And therefore we call upon the National Treasury, tafadhali hii pesa ya capitation you have to keep releasing in good time so that our schools can run efficiently, our schools and especially the secondary schools can run without these financial handicaps. Nkurukina ateterete aritani ba university nibo lecturers gutigira niba kugwata kioto kiao. We call upon the government to honor our lecturers, to honor the professors who do this tedious work of dispensing knowledge in our institutions, and please honor their CBA. Our lecturers, our professors in Kenya are not remunerated in accordance to their skills and in accordance to the work they do. They need to be paid much more, and the starting point is to first honor their CBA so that our institutions can continue running uninterrupted. Minister wa Roji Engineer Eric Mugao geta mwaruto ja thirikari ni kuthikira Kenya na kubaritira ngugi akiria kagita kuruguria kithima kia Baraka bothu guchi West Central agwite thirikari ya William Ruto agatigira antu bonthe bari na Roji rwa kunywa na Kenya rwa kurima. Na branko kwenda bomenya ni ati nguye thirikari ni ubuthikira no boretera maendeleo. Ni migambo ya waziri wa Roji Eric Mugao na rwere ntuko ya wejere koriunga jamiro akirugura ya mirandi egini Roji na naru areti arentere cha centroiment ya Bothugusi West akirugura ya murandi ya Roji rwa Baraka na akiuga ni untuko na mirandi enge yumirita ya kire Baraka nture neje netikirwa migwatene yonde ombe kuba kubiria kigina barea mwebonde. Mulikubali tuishikanishe ikuwe mradi mmoja ndiposa niweze kutafuta pesa, kwa sababu nikienda kule nikibera inkwenda milioni 1 inkwenda ngirima na 5 inkwenda 150 inkwenda itatwara kero ndina mirandi ikomba toka wata nevia. Ukishikanisha CEO atengeneze bill of quantities ngapi? Moja. Tuanze kuitafutia pesa. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Waziri Mugao uga eje neonjera ya kwa kariroje na gutigira bategweta kuraja kuruchwa kinda bakona rogutumira nja chao na kurima myundene ya urure yakwi. Enda tuhakikisha antu bena ngui, tuhakikisha na beto iba kuthoma antu aya ya antu kwina rui, tuhakikishe akuru beto ari beto batuita mierene untu kuraja kenda bona Roji rwa kurima bumbitekeria ruareto anjeria pati yemwe. Mudiene waziri Mugao renkubukire diunga ya NDP kithure kindeke na natigira ya na wira ne bwa Roji na siwa ya nkubu ruero atuthiete iruero ankubu roe na siwa reji katu atorete siwa reji antu beto na nonto goya Shadrack Mweti akiara on your behalf yetu obisi na maitayana tobuithia mucemanio na investor kuma UK to in the process yo swambia kenda ngwera ethiatia ya njeriria ke report rateto shewero Juma ria kwarieto ni mutuge kare. Mutaalamu wa rera mithika mzalendo ugeta kigomano kerera nthukuru na Ethiopia kiariga kumenyera mito na Rais Ruto ni umwe wa teteri barera mzalendo na makete nembi gitumi Rais akwenda kunenkanira gicucike mwito jwa nkunga gya kwa garu ini ni Rais ni state lodge no ritethirikari gwa kagaru mwankene Jamiru na Isilo na rakuri na wagaibo karia kenda corona maitha.
Muteteri wa Lela Mithika Mzalendo leo ni umilite kumeneria tagalela thirikari kaunti ya Meru kilingwatanio na thirikari nene kunenganira mwito wa imenti kenda umbaga kagaru ya rais kiendi kia ndege amuna kiwanja kia muchetho wa golf. Akiaria muji wa Nairobi, Mzalendo na uliti Rais William Ruto kuthingatira wira ni bwae bwa kumenyera mito na Lela. Kulingana na Mithika Mzalendo, Rais William Ruto akiala kire misemano nje ya Kenya ethiritwo akinenkanira wirane bwa kumenyera Lela na mito na nikionanire gite kiega kithirwa gitikire mwito wa imenti kugarura garu ya mutongeri wa ndi. Part yera witwa Addis Ababa Declaration ni forest protection na restoration. Kwa eomba kwithira ironical na ara uraretu wita at international level kuthetera mithu na ara urakenda twithira twina twifatha mithu yonto imenti forest nyambene forest. Amuno Mithika Mzalendo aluga kirea Meru bakwenda thaino ni irathikiri maskuru gwakwa thibitari ya korona na mpangi ya nyimba amuna mantu mangi maingi mabata endite gari ya rais kana keni kia muchetho wa golf na teste lonje kurara wane antu ni kurungu yake ka kurara powe bono pusi era. In fact state launch is not a priority thai besa yu ke bwithia state launch ni yo ku distribute we si yake irasi skuru cia Meru. Mithika Mzalendo leo ni uliti Rais William Ruto gwitikire gwako kwa garuni ya rais mwakanu wa Meru na Isiolo kenda gutetheria kuigwekaria ntere ino na kuthiria withukiro bwa maitha ntere ino. Ruto kethira na kwenda waka state launch. In fact na kinyambia nyingi muno state house ya erwe 5 times mbere zairo uru ayawa we nambia siuri kia kithaka na ara ura na ara moira na kinya county no to Meru tha imwe kithaka na ara ura mwanka yo Isiolo tukarairie no bethaira wena security nene muno ndi president na aria na wake otusumbura au. Amwe no Mithika ni amenerete thirikari Rais William Ruto ni kila kuwe ni kuthina mbele gutumira mbesa nyingi kile kuthithia misemani ya gisiasa nkiru kia gutumira mbesa ino kile gukire mitolele ya Kenya. Andre thayo weta ba weta this empowerment au sukuru uba kuthithia empowerment ete capitation kwa uo kethe ni on bottom up yo ndio utende twini on thini irathirire. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Atongeria ba Embu ni bamenerete baria bakwina rwimbo rwa one time kiri thirikari ya William Ruto na gavana Mbarire bakiuga atongeria baba ni aritingugi ni barombete atongeria bara bathuri kwewa kanya bariki kibindi kiao kia miaka 5 kenda ringi kura bamenyora bakathura kairi kanora bakengata ritamwaniki na tionkorokia. Atongoria ngurani akuma kaunti ya Embu ni matesaniritie miario ati muthamaki wa bururi niwe William Ruto na gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ati timakorwo magicagurwa rita ria kairi kithurano tuthiete. Matongoretwe ni gavana Mbarire marauga ino ni miario tu ya atongoria aria mari mwena wa uregani. Mbarire akiugaga aria mari mwena wa thirikari ni mathiete na mbere kugwata mirandi ngurani ya uthii wa na mbere kuma kuri thirikari nene. Na ugo akauria karia kaunti ya Embu kuthi na mbere kugwatirira thirikari niguo wanao makorwe akugunika. Gitoka mwere twi ku thirikari ni indo ciume gwikatia ni mwetikanirio kwa ni mwetikira ndeto cia thirikari murawa ni tutamu atigai mwana iwa murawa tutamu tigai ni mwirei ruru ekorora inwa tugioka kwirwa tuinitie na ndi rwimbo rwandu mecuririe mihigo kwao tene mukatae kata siasa mbaya maisha tugerei tugeje na rakaretu atia kaugi tubote gutetheka. Mwenari wake munini wa gavana niwe KINYUA Mugo akiuga gake na gavana Mbarire ni magokorwa makithi na mbere kurutira ekaria kaunti ya Embu wira niguo igikinya kavinda ga kambeni magakorwa na wa gwitetera naguo kuri aikia kura niguo mamathure ringi. Nitutera kivinyo niguo tugicoka 2027 ikiwai tutigara ko tuko tumoka muthe tutaguconoka niguo tuyona na ciugo cietu
Jomera manifesto yetu wakaundu twagwetire aitha ni barabara aitha ni cooperative turauga aitha ni mbeca cieria maundu mothe tugaukambariwa rindwi. Nake MCA wa Ruguru Ndori we Muturi Mwombo akiuragia Gavana Mbarire akorwe akiruta gitiri aruti wira a kaunti aria matararuta wira wao kivinyio na undu uria ungituma Gavana Mbarire onekane take utararuta wira. Wira gwe maguru kate kwo tutoraga guku ndinoraga talwero ria igisha ningere ni andu twina pegu ningera merire twina ndui katu tamani Gavana ruku momuthi Mudomi Moeda Mimere Andoe. Governor, you are the CEO of this county. Mondo yota kuruta wira wake. Jane ja. Sinamna hiyo. Marĩtie mĩario ĩno marĩ mwena wa Kĩriarĩ gĩcigo mbunge kĩa Manyata kũrĩa kũrĩ na mũcemanio wa arĩmi a iria a kĩganda kĩa Mbũrũgũ. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Tongeria bambe ombithi rutere rwegembe ni boritie gavana wa tene Peter Munya gutio utongeria bwa gavana Mutuma ni utukire mieri mikai na kurukite utongeria bwa miaka 5 kimaendeleo ya yuthi baba nibekirite gavana Mutuma bonine ni kwagirithio gima kurikithio karia miankene na mirandi ya gitumi maturene pamenerete Munya bakiwa niwe wangaratanire thoko ya kimera kia mirandi ria ari minister Woremi Dennis Mugendi na Chotariria. Kaunti ya Meru ni itite na mbere bwega na nigo gukujiro witi na mbere utongerie ne bwa gavana Mutuma ntwithinkia buburi uge bwa tongire bamwe bantu babethi baratwanite na bonterene cia igembe na bakuya mukana uria ari gavana wa Meru Peter Gatira Munya atiwekera Mutuma amwekanya aitengogi kangwa ndrogwiro Peter Gatira Munya indronere ukwanja kwa ataki Mutuma ntwithinkia within meri itandatu rethirite ari ofisine kendro gwira u Mutuma ntwethingia ngwira aritite ndene meri itandatu ingwe kuoneka kinya itete anjira no we aintwethingia ki kirasi roiroi embwao esibitare na kwendro gwira Munya bo twarikaniria we kitambo sana ko tele wa Nteto yu otiera wikia mireto eri nene watia thugange manto yonthe kunore waziri wa agriculture wa gavana miaka 10 Meru county isipokuwa minandra na thoko ite mabati thoko ite mirango witi na mbere bomwe bure bakwathira Mutuma na thithitie igitenere kai akuyukia utongeria ne amwe na kwagirithio tungata bogima masbitarine uthondeki bwa barabara sematura na Mount Jangi twari tweku urwa mwanka twaitethwa mwanka lare no kuona Mutuma tariki ira kuluka na turetera askari ndumuru 72 na ngari yere cia county na thai kinyamburi yatura etiono muntu umitonga ni ontoba Mutuma na bubarira Munya nasokere akwi ntrutimi yasokere nchiru na Munya no guthwani yani buruburu we nagirie ku buru timamu tomba ucogietene Munya no thani wetike CS miaka 5 oteke otwetherie batwe Munya twekwira atire twakaribe embe twekwira chunga sana Mutuma tumugareti ora bweri areri iko batwe otemeo kulania bundoki na banda kawe wewe banda we Munya no bwarire na mndu amburu abori mbeza cia itoce ngiye kithigare William Uhuru so batwe amwaneto ntwethingia nafasi arite ngui netegorio gwi yaku kitathimina na tezi endre yaku ake twatanire au itege kina mukareri na arikuo na twitite miaka 12 na nusu. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Iyembe, County ya Meru. Agwatimba rubo michezo nibetikanirite na thirikari kaunti ya Meru ukethwa kuri na matindano ja mubira ja maguru na ndwiro kiri matindano je kombe kia gavana kene minister michezo Elias Murega ugite bagatumira michezo je kuthiria ndo check mumbire na yukiri anabanini no tumiri bwambogita nikiri mushama na jurete tendo wangi mwanya cheki mandu ja michezo ndene kaunti ya Meru na kyote kingi nikenda kwariria ora michezo ja maguru tukumnya ja governors cup tukota jukirithika amana ndwiriri ketho ikiogewa neo tugwita governors tush akana governor tush cup
tournament ire kethirwa ina muchetho jwa maguru kana muchetho wa mubira na jwa ndwiro athletics na tikuga michetho eu ingi tiomba kugitika ni uria for now ire kambirie in the next 1 week or 2 ikwenda yambirie ne wire going forward kukethirwa kwina yewa na kiewa kia timu number 1 kire county level finals ikethirwa ke milioni 1 na kire are na milioni 1 kire arume. Number 2 akethirwa ena muganazo 750,000 both men and women. Number 3 magana 5 na number 4 ngiri magana 3 yewa biu bingi tukenderea ku announce uria twitite na nandi kuringana na minister wa michetho Noelia Simurega agutinya moroto nkuruki ni gutigira michetho iji ikithwe gitumika kwithwe kirona ndo cheke mumbere biu bia rua na mana ndo cheke nja kwi mantuzara za kwizania na governor Tush Cup mantuza zeko za kweremiza young people kana ko bathomithia mantuzara zo perfect za mantu agotumira mandawa bwei ko muchetho zozo kareta antu babethe amwe na twabarikania utumiri bwa ndawa cia kurebia butibui. Number 2 tukenderea ku engage kana kwithira tukengeja youth tubarikania mantu a teenage pregnancy kana kuona ana betu bakiona ana be school bakiwa na team cia mibira tina kanya kagushindana na ontobobo bote kwenda buringiro siasa. This is an open tournament na tournament etena fee registration kwa ukageta muntu uri nau kana kibwira kwembecha ikorewa ikoregister are it is free na open kire muntu yote team chonde within the Meru County na tukwenda kwira na siasa football kana michetho gitureta amwe kwa tutikwenda kuigwa mugawanyiko jwage siasa kire michetho. It is pure to bring people together na kuleta antu amwe na mashindano ya kasa County Assemblies Sport Association ya yede tarehe 24 mwanka 31 October ni testament kona ni Meru teke kugeria. It is not guesswork. We are doing things because we can. Gato kuomba na itone tulimengu taomba kwa nkuga mechetho yete Governors Cup yete the last kana the third activity kumakiridi karigete successful. Muthuri Muriuki Weru TV mutiri Kangangi. Othijua tusona njire ndi kuibwega nuntu bakona kanya kugwatana na unithira na utuko bubwega bitagwa NTINYARI KINYUA monanirio mathithio karipiti Richard tana mbere gukenera mipango ya Weru TV nyimekagita tekuraja ni mupango jwa The Plug.